سیاست جی مینا بازار لی هاتیه بویه کرین و فروتن. ده هفته که ده دو جاران هیزک امریکی سردانا بازارا تلتمر کر و دانستاندن لگل خلکه کرن و پرسا روسان جی جوا کرن. عبدالله براوی کو خلکه تلتمر و 34 سالیه وی و جنرال امریکی باش به هفره کتبونه جواته. دمك نزيك جروبني امريكان تن نزي بينجي كسي مصافحاتي وانتن بملت نقاش دكن تشتاد كرن ددن زاروكا برسنا دكن كاروس عاجزية جور تشيتكي انا ريجيم عاجزية تشيتكي جو از جنرال مايكم جو از سوز ددم از هاتم وجروب منها ام لتلتمر امي بسكنن امش تلتمر نارن حياه دمك امجي كاريخ كوميسر هفدكن امي لفر بمينن وامي تشني خوش بدن ملت جي خلکن تلتمر ین کو بهزا امریکی را دانستاندن کربون و برسوا پرسی وان جی دابون گلی و گازن جی خوشی نوه شارت بون 12 شهيد مدى واخر شيء وبشتا قدام ما جو تشاوا يعني الجمته تشكي واسفك تدبيش امير روبلك نهفكن ما جو سروك ترامب خيانه المركر سروك ترامب ما جو خيانه المركر جبرجو يعني البروي نقطه نسكني 12 شهيد ما البر تنظيم داعش بشر تنظيم داعش تشد ارهابات الدولات الدنيا عاد عالمي يذهبوا قش السر رجافان وحويان ما قضاء السركر لشونا دورية أمريكي ماجيش خلكي برسي كاون دخوازن أمريكا وغريانا كيجا إنساني بشتا ما بقري تناس كان دخوازن وغريانا وقا أمريكي ويبين ويدرج ما برد وقت جارا بري بكن بلا نير ويبين بشتا ما بقرين بلا دبي شعبي من الدريا دبي شعبي الدريا خليل سريع بس بيك اول قناغ جمتي خواسن ام قال كرد يك رئيسيه كي تشيكن بالدستك بين حتى ام تكاربن وي شاغينا ام الامريكيه بنار ام روسيا بن وقتا ام يك رئيس بين يك دست بين خطابات سياسيه يك ب ام كرد مشروع كيمي كردي يك بد منطقه دوي شاغوي امريكي وروسي او ما بخواسن ام وان بخواسن او دبرا کو کنترل کرنا ویج روسیا را مینا خونه که دخیا به تقاندنا گلایه که کنترل کر. او یک جی پشتی وکشاندنا هیزن امریکی و ایریشا ترکیه و چکدارن آلی گریوی لسر روژ آوای کردستان پیک هاد. او لفو تفگر امریکایان هاجی ده دمکی دته که روسیا بنگه که خویا سربازی مزن لباکوری تلتمر چه دکه. اگر روسیا دناف بینکاریا خود جدی با کردجی وکه پیویست هفگرتی به حزبانا و دمی دکاری بونوکو وی دکانداری بزلالی و هشکرج امریکا را بیجن تشتی کوتی فروتن نتی وگراندن و نتی گوهرتن جی لی حتی نها هلوستا روسیا نزلالا و گاون باوریه دا جادا کردی دا نآویتنا کردجی بلاولا و جهف کتینا رنگین شر رو دا و تلتمر